utrai ongkum ni no Jeremiah lada men pai pat ngan wan lam ya me pat ban yo yang hakmat jonga bat lada me shim ya ka ba kodor na ka ba po men longkum ka sentur jonga kin pai pat shame handrai me men nam pai pat shaki ngan penlong ya me ka kenro ker ka ba da renong ngas ngong thu utrai peleng ladangi pai sho utrai ula ban shim ya ka ba kodor na ka ba po haleluya wat langa gitu ka por ngas ngau ila di bangam long ai ngas ngau po ba gitu ka por handrai nangi layak leng ba kini ki ai ngi utrai klem no ya nga wadai ke yang kesem lo boleh ni olot ke buram haleluya tangi nai jeng tap ti utrai haleluya haleluya kumno tharai la daga rapcha gawan no menta ubenai filaya ready ne em daga jingrong no kawan no menta ubenai filaya filalong lakloi ne em filalong lakloi tengine ong lang amen la bu ni bo ong amen fitim ne em hapo Amerika sha kiwe ki jaka kadang gawe ga news ka ba circulate bah mentah. Bahkan arpo South Terik mentau September kala banwan ga jingrong no. Kadai ka sngi Rosh Hosana ba ong ga ketin Hebrew. Kadai ka sngi le niam jeng ki Jew. Ka sngi Festival of Trumpets. Hapo internet kala long viral bah. Dondo kibre keli ya kan ni nganga syukwa ban ong ye fi ke ne ka por wat langim tip ya ka sngi ya ka por ba dia ka ya rengi nei ban long la kloi man ka sngi tongin ong lang amen hot ngim la ban ong ba ujisu la da unwan ne em ha ka ne ka arfu sau trek jung ni September ban wan shaw ye gi banget man ngakwa ngan ong ye fi ban bu tarik kadai kabapen leranya ubelai ke jing sisya. Lada kam jauh cai leranya ubelai. Amen. Leranya ro kitu ginong bu tarik. Hendrai ngim langin len babaro ki jinja sapang uturai jengi Yesus Kristus. Ka jingka jengu ka jingiap jengu ki baro kiba ule ki major events ki beja ya utrai jengi Yesus Kristus ki David haka festival jeng ki jiu na kita daw nga sa ong yefi lada gaja kani ka arp saptrik ru na kalyang jengi tungin biang bet tungin ong lang amen ladon na peneng jeng fi lada fimpat long lakloi mendaga sngingin saya duai haleluya amen. Ngiham ngin im kumba ngin prepare ya la dia kumba utrai unwan no shibet. Hendrai ngin ham ngin im man la ka sngipan kumba udawan chispa snem hadien kani ka sngiru kam lailai. Haleluya. Ngide ngin trengin kita ngin le iki kam ki jam jengi hendrai ngin long ready man ka por. To mentaga sngi ngakwa ngan kren sapang ki sngi ki bakhat tu agene ka por. Ngan peni kisngi ki bakhat du na kisngi ki por ki bakhat du ki bautrai jungi Yesus Kristus ulet chapo Jerusalem ngan peni fi kendian chapanga ministry ke dong utrai gini kisngi ki bakhat du bat nganget ru kum juru uman siam bakhot ya kisngi ki bakhat du unle ekine ki haleluya. Shua ba utrai non ban shaw ya ka balang ban shaw ya ki riu khot. Ngangen uman siem ba khot ro unle ekine ki to hakini ki sngi ki bakhatu ki ba Jisu ule cha Jerusalem. Nang tai na shiliang na po ulom olep. Uwan cha Jerusalem usyong dau khun kadah. Nau syong nau khun kada uwan banrung sa ka temple hapo Jerusalem. Unarung ka temple hapo Jerusalem. Ngan peni fi ule lightly ki bangan ya kren bat fi gene ka por. Tongan pule gene ka por. Na
Ke gospel Matius ke lenong ke baat puai. Ke dekot ke bakat ar ke tu engi gini ki kentien. Jisu ula lecha ke temple. Ula bekno baro ya kiba dia kiba tiet aga temple. Bat ula pen kelon ya ga miet jong kinong ya pen sebai. Bat ya ke jingshong jong kita kiba ya dia paru. Ula ong la tho ya ka yeng jonga an khot ka yeng jong ke jing duai. Handrai pi penlong ka krem nong tu ya ka. Kani ka dai ka ba Jisu khat du urung kumusiem hapa Jerusalem. Bun sayap no kat tu kan isngi. Kani ka dai ka ba ule. Ka ba ningkong unarung hangni hapa temple. Upen kelon ya kami jong ginong ya pensbai. Ya ka jakashong ginong di paru. Uang lato ya ka yeng jonga. On khot ka yeng jong ka jingduai. Hanrai pi penlong karem nong tu ya ka. Nang ta ka Bible ka ong. Bat ki ba matla bagi ba deko kilawan ha ka temple. Ulapen khia ya ki. Kirang ba lengdo bagi nong to ki yo i ya ki kam ki ba pela ki ba ulale. Bat ki kena ki be pertah ke temple bat ki ongro hosana yo kono David kila esngeu bitar e bat kila ong hau me yo esngeu ayu begini ki ong Jisu teu la ong haki hot pimju pule na ke shintur ki khlong bat ki badang bun an penjana ye ke jingero habaula eno ti ki ula letno Nagata kasnong siya Bethania baula tia amit hangta. Lightly ki bau Jisu le aga temple aga nega pot. Kani gadai ki last day ka last ministry ka bau try jungi Jisu Christ. Ule siwaban sa nar pnai u. Ka banengkong open bed aga liang ka pisa tengka. Langinong lang amen. Amen. Kata gadai kaba ningkong kaba ngakwangan ong ifi. Ladangi sngaw tuong iye magini kisngi kiba khaddo. Kaba ningkong tongin penbet yaladi hakaliang pisa tengka. Amen. Kawai nagajing bakla jong ginong sensyar jong ganiga pertai. Kadai baro kinong sensyar jong ganiga pertai. Ngalaban ong kendai po nang kasispa kiba ya sensyar hang niya pertai. Kiba kalabe ya galiang pisa tengka. Fitim na em kiban let kibriyo kiban let siya jingrong no. Kikono belay kibala sat na kasnam ganyang Jisu Christ. Kiban let siya jing kawai siyang kure mukhon lang berat. Kiban yo ya jingrong no. Kinwan pat badu hadien ki hinyau snem jong jing jenjar. Ban le ya jing bishar bat bangin ya sensyar lang badu Kris. Tungin ong lang amen. Ken mau ya pi baro ki balasaj ta kasnam ganyong Jisu. Ka Bible ka ong haki kitab jing penpau ka lenong ka beningkong ka dekat ka besan. Pilong ki siem ki lengdo hau try. Hallelujah. Utrai penem yang ni kamne ke bajaring kat. Na ki bilion ki brio utrai penem yang apa dia pi. Balai na maro kwa yang ni mangini sensyar lang lembat u ang ka Bible. Kawai na ki jing bakla jong ginong sensyar ki bakla baha ka liang ka pisa ka tengka. Ngangangay onangi sensyar lang bau Kris. Unum jiet na kinong sensyar ki bambiang hakaliang ka pisa tengka. Amen. Fitim na emo Jisu unsawan biang sa sisien. Ulawan kum ukunlong hapo Bethlehem. Wan hake jinglong duk sisien. Hanray hakaba arsien unwan pat. Unwan kum usiem kisiem bau trai ki trai. Hallelujah. Unwan bagi hajar kiriu kuat jengu. Manle ege jing bisyar. Bagi rapture saints. Ni kita ki riu kuat ki balayo ege jingrong no. Man ngakwa banong ki banyo ege jingrong no ki dai ki balapen bet jala di hakaliang ka pisa tengka. Tongin ong lang amen. Hage ministry ka bakhaddu jong utrai upen bet hakaliang pisa tengka.
Upoi hagane ke temple. Kulilot ya gitu ke baya pensbai. Pun pralot ya gitu ke jakasong gitu ke baya di paru. Wang ya ka yeng jonga lakot ka yeng jong ke jing duai. Pipi penlong ka kerem nang tu ya ka. Haleluya. Nganganget ro kani ke dega ministry ke dong mensiam bakot. Hakisngi ke bakadu mensiam bakot un pen bed bahayangi hagaliang ka bisa tengkah. Tongin ong lang amen. Temple kalaban keren yangi collectively. Kalaban keren yangi simet ro. Amen. Kani ke dega nengkong ka bau Jisu le. Kabar hagini kapor ka Bible kaya tu yangi lada pin puli nang ni iba ule akum no Jisu anda ulabe ekini ke baya pensbai nang ta bade kini ke baya di paru ula ong ba ya ka yeng jong ukpa jonga on khot ka yeng jong ke jingduai piwat penlong ka kerem nong tu ya ka. Ka Bible kaya tu engi anda ka Bible ka ong ini kikentian anda la dep ong egani kiba matla kiba deko kiba pang kiba shitom kiwan haga temple nangta Bible ka ong ulapen khia yaki kirang ba lengdo bat kinong tho kiyo i ki kam kiba phala kiba ule ki khna ba ki aperta haga temple Ki ong Hosana yo kunu David. Hosana mot save ne help us. Hosana yo kunu David. Ni yarap yangi. Ni ki ai kum ke jing yaro baga jing pan yarap artat utrai Jisu. Ong Hosana yo kunu David. Kini ki asngeu bitar e. Pitip hakapor jong u Jisu menshua haga temple. Mendagi jiu kim dan temple syu. Ajan arhaja snem ai kim dan temple syu nadu nyau pau snem hadenu Chris lasha penjot no ka ke temple manda ki jiu kila pen khre ka temple ka balai ngimtip kum no ganja to handrai hakatu ka por ha ka temple kim ju sha eki badeko eki ba matla Kim ju sha satia ya kiba pang kiba kreu lesi kiba deko kiba dikia kiba mbiang bakin rung sya ke temple. Amen. Kim sha. Handrai hang ni kabang asngau tenat kadai. Hakalas ministry kabau Jisu usakri. Maria wan lut kini ki deko baro ki rung ki break ya ke temple lo. Haleluya. Wadu trai ule kamba. Tangin ong lang amen. Kani nganget kadai kaba umensi makhot unle akisngi ki bakado. Kisngi ki bakado ki dai kisngi jong ki kamba. Tangin ong lang amen. Pios ngau katu kani ki testimoni mo ngi ai hapadeng jong fi. Lada fidon kanong ke jing pang ro balai phim ngai. Kan mau ke jing yap ro kanom la fi. Ong lang amen. Ka jing pang kanom la ke jing em ke jong fi da lei ro em. Nama ki sngi ki bakado ki dai ki por jong ki miracle. Hallelujah. Hallelujah. Ki bamdai ban yo ro ki yo kamba. Ki matla ki deko kemno ki rong ha ka temple ngimtip. Hana Jisu pen khia egini ki ba matla ki yo i kilen nyar lesi kini ki ba deko ki mare agene ga por ki khna ki arwai hosana yo kono David Bible ka ya thu engi kini ki farsi ki bitar daga jing bitar lep nama ki kamba ki ja hallelujah nganget ya gani hakisngi ki ba khattu ngin yo i ki kamba ki ba kambon Finio i ki kamba ki babun ha ki yeng ki sem fi. Fini i ke jing trai ke jong oblay ka ba kham khrang nginom tieng ke jing pang ro ki bon ki ni sngiu sot tan do ule chibon ki ai ha ki ni sngi. Hanrai nga ka ban ong fi ka kham khrao ka bo jong oblay. Hallelujah. Dan na peneng jong fi ki ba fidon jing pang la si ki ba ki doktor ki ong mla shu. Fi wan ha ki ni ke jaka. Dan na peneng jong fipil ay khon ne ga jing pang la slem rekan mau ki sngi khattu ki de ki sngi ki bau bleu le kamba haleluya khattu Jisu le kamba ne temple kapen bi tar ye kini ki farisi
khatu lele ki bitar kadai namar baki kena ki arwai ki ong hosana yo kono David kidas ngau bitar baga Bible ka ong Jisu la ong ki la ong hau melayo ngau ayu bakini ki ong Jisu tu la ong haki hoat pimpat jupuli naka shentur ki khlong baki wadang bun mela penjanai ya kajing yaro kabalai bat kaba khaddu kaba ngakwa ban ong yefi kini kapor hagisngi kiba khaddu ublei unsei kajing yaro kaba janai tongin ong lang ka perfect praise tongin ong lang amen ublei upenjanai kajing yaro hagisngi kiba khaddu haleluya hakapor bangi dangrit mangi ngi ele jingeseng nang ala khamhe atenga khlam le jingeseng nang samala ngam jule jingeseng syu ngakala bomot na surok ngakan mau hakapor badangrit ngi ele jingeseng mangi kibri ho jingeseng kim ju yatem kita ha jingeseng bantem drom ha jingeseng hakapor dangrit mangi kalade ka kam perthai ka kam ka basang lesi pi ki ba he pinias ngutu katu kan nemo ki keren ben bha ya ki la da pin roi la pin ya tem ba pin pin ya put ki keren ben bha ya ge jing tem jing put rengas ngongo yo blai ba menta ki brio paro ki kristan paro hayeng mani ki la ya tem ba drum nang ta don ki ba kham shongshit ban yang ngiro kisngi ke ba khatu kabalai ke ba ujisu ukren ya ke perfect praise nei ka jing ya ro ka ba janai nga nget ya ke ni ka wei ba utrai ha kisngi ke ba khatu mun sim ba khoi ya ke ba khatu un sei ya ke jing ya ro ka ba janai tongin ong lang amen amen chuang am ju ngau thu ka ka perfect praise kat banang ya kisngi nganang kham ngau thu ka ni ka perfect praise kawan naga shintur ka bakhuay naga shintur jong ki kunlong bagi badang bun ngakwa ban keren ya fi gini ka por gini kisngi ki bamenta ngam kwa ya fi ki berwai jingjang phiniarwai perthai hakawai ka por pat phiniaro yo utrai ai bagi shintur jong fi kan khuay amen fitep ka jing rwai kadon ka jing rwai perthai kadon ni jing rwai ksoj ro hanai ublei ukwa engi mangini ro yu hallelujah ukwa banaka shentur jongi ngini ro atang yu ngin kan ta je jing rwai baman jing rwai perthai ro ngin nomor rwai namar ke jing rwai perthai kam dai ka perfect praise ka shentur ka bakhoj kadai ka barwai ka bayaro tang yu ublei hallelujah. Don mensua wei paralok jangan ngiat syakri lang yang terai. Kidon ki katu kat ni ki bangi itu aku tu kapor namar ngimpat daya. Trai bahai ke kamu belai. Ki bangi lej lang ya syakri lang yang terai ki besya ya lam ruai. Ki lej ruai competition ki lej ruai pertai ki lej ruai competition. Ngati ngam ngau tenat ngong yu ngong ngati ngam ngau tenat pi baki ele ruai pertai gumni utau la kham he nga khandiat ong mp wat ju khang ong ki jing ruai ki bun ki don ki jing ruai ejri ki don ki jing ruai mariang kham start ma uban ya nga ong ki don ki country music nang ta ki don kom ta ter kajing ruai baro kam dai lut ka ba sneo nga ngala syuko ngu la ka ko ngu ya munjur lang begitu ki kena ki begini le ruai competition hanai kat manangnya kisngi ngas ngok thu ngani ga dai ga bakala amen da pikwa manero yutra ya ro tang yutra pikwa rai pertai ke le ruai pertai amen amen. Nama rakis ngi ki bakadu pin sayo utrai unkwa ya ka perfect praise. Naka shentur jengki kelong bagi badang bun un penjana ya ke jengero.
Pi amani belai hauni ulum. Ki jiu mangi nge amani yau belai ha Jerusalem. Pi mani yau belai ha ke jingbam tip jengfi. Nge mani yau belai da ke jing tip ong Jisu ya ganong Samaria. Ong hendrai kan kapor kan ja kabalong mentah. Bagi mani yau kapakin mani ha ka mensiam ha ke jing shisha. Hallelujah. But ukparo uwat ikini ki bamani yo. Amen. Ban pen kre ela dia ngakwa ban nong fi ba. Tongin na mea bang e jing roi pertai. Hallelujah. Nama kisngi ki bakadu e gani gawai ngangat uman sim bakhoj unle. Naka suntur jungki kunlong bagi badang bun un penjanai e jing ro. Ngangat uman sim jong oblai unle kumne. On pen kre aga met jungu shua bo onwan bandrong no akin mi gibrio ki ba bet agaliang pisa tingka mi gibrio ki ba yoi ki kamba ki ba bon mi gibrio ki ba yaro yo try hanre nga shukwa ngan pen i fi gani gapor fitip na em manu bawan lam yo Jisu ha ka temple la gani gapor manu bawan lam yo Jisu ha ka temple Niu Jisu wan kumno syaka temple hakani kelas lek jengu bonwan syapo Jerusalem. Ni kelas journey jengu jonggani ke Judean ministry jengu bo unsa yapno unsa sa narpna no. Manu ba wan lam yo Jisu syaka temple. Ba wan lam yo Jisu syaka temple de ukada. Amen. Tangan puli gini ke story. Matias kelenong kaba arpuai ke Bible ka ong ini kikintian tongan puli. Dia on nakilapoi hajan Jerusalem kilawan hapo Betfake haulum ki olep ondakum ta Jisu lapa arngot kisenran ulong. Kilet sakata gesnong kaba mar persya jongfi. Ti kumni ro finsyam ya kada balate bad ukhun. Tu pelat no eki wan lam ru syanga. Balada unu nong hapi. Pinong utrai udan kam eki. Ti kumni ru un pa no eki. Ti baro kan long kaban pendep ya kabalaong. Da unong ya tu lupa uda ong. Ya tu hakakun jong keseyon. Hakmi usiem jong pa ulawan apa. Uba jamnut uba syong halor kakada. Halor ukun kakada. Uba jumlin ya ka lengkor baro. Kisenran te haba kilalet. Bat kilale kemau Jisu la hukum yaki. Kilawan lam yaka ba dia ukun ba kilaya siang ki jan halor jengki. Kila pensyong halor ya u. Tie kiba khambon na kipat ba kila siang ki jan hagalenti. Kiwei kila khalat ya kitanat dieng. Kila siang hagalenti. Kipat ba de kila ayat de hashua. Kila buat na dien kila perta. Hosana yau kunu David. Long bala kerku yau tau bawan haka kerteng utrai. Hosana haki bajrong tam-e. Tiha baulawan hapo Jerusalem. Lakan win kasnong baro akawai. Ki ong wai uni. Upat ba tu lai ong uniken ulong utau nong ya tu lupa. U Jisu Kris ubana Nazaret ke Galilea. Nadep nang tu de u Jisu ula led ula rong syaga temple. Kabakat tu kaba u Jisu ulet syapo Jerusalem. Haga jing syakri kabakat tu jung u. Day ukada uwakit yu. Lai jaj tijai transport ke bau Jisu julet benelap ke gospel. Nengkong saya dak kejat. Baar ulet dak liang. Kabalai bat kabam da jaken rai usyong dau kada. Ngangangen ikini gisngi gi bakat tu. Ublay un penon kam dak kada. Tangin ong lang amen. Kikada jong utray ong amen. Hallelujah. Ngas ngongo yo blay ne ngala puli fino Jeremiah galenong ka bakat san ka dekhat ka bakat kendai.
Lada mesyemia ka ba kodor na ka ba po. Utray penon kami nga. Lesi nga dewe nakikada jong utray. Hakabakat hi utray. Bun penpau la kaburam. Usyong halor. Ukada. Lai tili ki ay pang ukada. Nga kwa ngan ong ifi gini kapor. Ukada. Don lai tili. Lai tili lesi kiba. Pimju poi perkat. Ukada udon kadurding pna hakamet jungo. Tapi syondori ukada nang tena jerong. Udan uni utreng jungo. Uni usnyu jungo kumtu bat across na katerpeng siya katerpeng. Pinapej baha mentag siya syondur kidron lele kisyong na jerong mo. Pida syondur yo kada nang te na jerong. Udan kadur ding pana. Jisu klem jiet daw kulay balik. Manajrong siya po Jerusalem. Ujiet daw kada. Nang tagabaar siya pang ukada. Ukada wala kapertay ka benyo ukada. Yaw kada kapertay ki kenbet buday ubabiet. Handray nga kwa banong yefi. Ukada kabaar siya pang ukada uday ubastad. Amen. Ukada umday ubabiet. Ukada uday umarahan ubastad. Usyu ibiet nray uday ubastad. Amen. Ngingila nginlong kibit jong ukuris sa kapertay. Hanray ngidon ka jing start ka bakan jabalay. Bat kabalay siya pang ukada. Tanglay telingan ay siya pang ukada. Ukada kabalay siya pang ukada. Uday unong ablang berot. Ubat tibit tam na ginong ablang berot baro. Kiksew kilaban ablang berot, kiwe kilaban rilangi kilang berot, lada kialam kinong ablang berot. Hanray unong ablang berot ubat tibit tam na kinong ablang berot baro de ukada. Kaningan ang tip dang siyan. Ngam ju tip ukada unang man ablang berot. Ukada tibit bahaban ablang berot na marbalay. Uisi bah ukada uisi bah ki mersiang uisi ki suri ya ki khlai ki singi ki dingim uisi ukada lada ui biet makana u yakun be jaki upelaj ki lang berat ngangange ki singi ki bakat do ublai unsei ki kada ki babuan. Hallelujah. Pertai kalaban kenben yefin rai ublai penon kami fi. Kidon mo kibalik akum kinong ap lang berot ndray kidai kisuri. Nadon ukada tu usula sema bet. Utang syu sema mersiang, utang syu sema suri. Ukada ula syit. Usuri umersiang omla e ukada. Wat ikising gidengem ro kenjat bet ukada. Lada fitrinya ubo ap lang berot. Ngangengej ujisu ujiet kenang yuni ukada. Ula ban jiet lesi. Danu ne daai ba unrung hapo Jerusalem kumusiem. Haka bakat do ujiet da ukada. Na syong no ni ukada. Ulek hapo ka temple. Pun kuat jaga temple. Ulek kamba ka temple. Ban ngi ke jingya ro. Yang try jungi Yesus Kristus ke temple. Henry usyong halor ukada. Ngangangat gini ke special meeting jungi kan long special madagas ngi. Lada utray unsay yanuri ano. Madagas ngi. Amen. Un pendon kami fi. Nemen step ngaklam da plan. Nemen step age jungi duai hayeng. Hari naman step hakapor kaba ngialam jing duway gumtung ngidang yarway ngialam jing duway. Haka bakan jaman sim ngayo iyo way buriyo ba mare. Ngayo iyo way buriyo ba mare. Bat nga kenmaw na ka Bible.
Na ke kita benengkong jung kisiem ka lenong ka bakat pra. Bakumno u Elijah umare hasua ka kali jong Ahab. U kamsted mau banya ka kali. Lai snem shiteng ka jaga jingrang rengkiang apo ri Israel. Dapin puli ka don ka showdown hapo ulum Karmel lah ka ka por. Hapadeng ki prophet ke jong ubal bad u Elijah marway. Ban penhiare ka ding na beneng. Kita ki prophet ubal ki klamla. Elijah penhiare ka ding na beneng. Nadem nang tu Elijah upak tien Wahab ong penkre ong penkre ong kilet chapo Hashua jonga po Jezreel. Namar utrai unnempan sange satia yo slap agane kapor. Wahab ukio hakakali jongu ka Bible ke tu engi kakti ke jong utrai kawan hauni ubriu jong ublau Elijah. Upan pola ka singkai umare badu hamstead mo ya kakali. Hallelujah. Nganganang mut kata ba na Karmel hapo Jezreel kam na jengai. Walang ngatip katuk ani ka topografi jong dari Israel. Hnai nganapet kalong ma 100 kilometer. Bapin sted ya kakali kulai 100 kilometer daga borbri pinomla. Amen. Nong najan hajan tingila le si kulai markat nasdam kulai beriul apoi. Hnrei 100 kilometer. Udang shua u Elijah bani ka kali ke jong Ahab. Ngangangen ladaw bleu ai por ingi. Ladang ipoi sa 100 snem ro. Daw try 4 wan. Nadu man tagasngi. Ngin kam try kam sted e ka kam ka jong oblay. Dongin ong lang amen. Hallelujah. Blay un say ki brio nang ni. Hallelujah. Lada ga jing syakri jong pio utray kalasuki. Ro blay un penon kam bahaya fi. Nado man tagasngi. Dongin ong lang amen. Blay un le kamba nang am ta jong. Un le kamba leng ba jong fi. Pila pindai ukada ni ka kada jong utray. Ublay unle kamba lengba ka jing im ka jang fi. Hagapor ba u Isaya yu iyo try tongan pule gane kapor. Ngan pule no Isaya kalanong ka ba Henryo ka dakhat ka ba ningkong ka ong ini kikintian. Hakasnembus im usaya uyam. Ngalay iyo try. Uda syong halor ka ket bajrong. Bala penkentio ka jan sempiar jung u kadap e ka temple. Kisirap kiyang haneng jong uway kidon Henry teli kitab niang ar kiher ar kitab ilaki kejat ar kitab yaki kamat jongki uway ula perta haway pat udang ubakot utrai kipat ke kendau baro akadap daga buram jong u kinong rim jong ka kerdop kiwin ka jing sawa utau bala perta baka yeng la pendap daga tedam tinggal ongkor dit yang nangan layap namar ngalong ubri ubam khot kirim yang sentur jonga kilong ki bam khot ngasyong hapadeng upai lang ubam khot ka yang sentur mereka khamat jonga kayo iyo trai uwaiti na kita ki serap ulah her sanga ur ngading barhem ha ke kti jongu bat ulah syem dakanap na gadagaduan ulah kta e ke sentur jonga ulah ong hakmi kani kala kta e ke remeng sentur jome ya ke jingbam hok jome la weng no bat ya ke pop jome la pen khoi no tieng alayo asngeu e ke jingsawa utrai ke ba ong ngan pha ya nu u e u ban le na ga menta jonga wisaya ke ne ke por manulai i ke buram jong utrai bat la usngeu thu bu dei u bom khoi hakini kapor wang ti ngalaong ngahang ni pha yang